Kinong yalam ka labang nong pelut pangam Raliang Council ba Comingson Dekar Chairman bat uba Marcus M Thayang kile kendo iu sembut Menteri Rangba uba Preston Tinsong banyakren halor ka jinge penbet port ha kasin baar bat ka sorkar Assam kile penpau ya ka rai bat ka jing thrang jong kilai pun riu teli kishnong ki bahap ha ka block 1 ban penrung ye kini kishnong hapo upot usam ka jala Meghalaya. Kini kirang ba kila banjur hau ba Preston Tinsong bagi pat nong shong shnong jong kini kishnong kide ki pat khasi ki badon la ka jong ka dustur ka riti ka ktin ka thalit ka niam ka rukom bat ka perkhat ka perdan ki bayap her ne ki pat nong shong shnong ka Assam. Kilo ong ru ban mat ne ki huri hura ki jing shitom bopun jan dei tang kata kalat ban penrung no ya ki te ki lai pun riu tili kishnong hau pot usam ka jala Meghalaya. Kini kirang ba kila kerpat jeri sembut Menteri Rangba bantau kilat kilinti ban pen urlong ya kini kejing terang kipat nong shong shnong kita kilai pun riu shnong. Hadin memilih yang sengaja bagi sorkar Meghalaya bat ke Assam mungkin sedang menikran ya kan ke second phase ya ke phase baar ke pembaik pada Usam dan nagaliang jangi na kini gerang ba shnong shnong na kilai pun rutli shnong napo ke elaka labang nang pelot pengamar liang ya kaba pikam yatip mentah sini kum ke blok 1 kane ke blok 1 ketika elaka labang nang pelot daloi sip pengamar liang te hadin kane la pan ya interview ya chief minister ya deputy chief minister bahagane ke jingi pembet jongki kabaan kamdei siu ban mi kana kendrum kendram kumba kilale ha kanega face benengkong kumda nagaliang jangi kumki nakit kam snong nagi la kunrut ligi snong naga el kala bang nang pelot mengamar liang tinggi wan di kendu ya deputy chief minister menegas ni ha kamera rekam jemu panang ta ga pratrik bat ngin pensneu ye gane ke je so ha chief minister yang Meghalaya Shwa bakin sedang iaga budget session jangga Meghalaya. Pena kalian jengi katkum ka jengi kran ni mene kamdai ka jing le marwe jang sorkar bandandet jengi ki namkit kamsnong kamot Shwa bakin me kin pulang yang ni jengi kran kamot hindan ni ka jengi sutu jemut lang batkin sim hero ha ka jinglong yang kejai penriu aga keten ketelik nang ta hagariti ke dustur ha jinglong jai jelong kenja te ha ni ki blok 1 ni la ong ke nam song senang lejan barok de ki kursi ki pernah tengi kermen wa dikam kir saya be na kalian sorkar kala sim hi aga jingke klik ke jing sim kia wa mendai tang kebensu ya kenduk ya ki tahan ya sekretariat mendai kila peti kena bikin wan hi dalede na bar arliang sya ki chenong kita balik baik ya jaga dari jikar deputy chief minister kumbalang mata te kelong ke ba so tenang nama arban kaliang deputy chief minister wa mi kmat ke sorkar kumbanong no Dewa sim kia ya ke jinggut jeng nam jengi pada kaliang jengi ro idon ki doler ki kot ki sla di biang ten kaliang jengi ya ke jing kre ki kot ki sla bengin yok plit ha kata ka joint meeting jang chief minister jang ka Assam bat ke Meghalaya.